Imfihlo, 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 imfihlo. Njengoba laphana inyanga iphelile bana sasithethe ama-specimen sathumeza koBulawayo. Imiphumela iphumile. Ngihle ngihlale phezu kodaba nanga ama-results. Hayi mina ngokudokotela kulezi zamabala. Okay, kahle ngikuchazisele. Ngicela ngithini ngisaqedwa bakukhuluma angaqedwa. Uyathi udokotela ukuthi angaqalisa ukunika ama-results. Ama-results awani owathestwa ngubani? Kwakuthestwa bani? Umthetho ukuthi Kwakuthestwa bani? umthetho ukuthi umuntu ngamunye kumele ethole ama-results akhe yedwa. Njani indaba lasitheste sonke? Lalisithestela sonke. Hayi ngingahlala. Xa unjalo lasithestela sonke. Okay. Ngihlale phezu kodaba. Uba Nkiwane Malume wona ngahlala njini usize la. bakukhuluma angaqedwa. unikeze udokotela isikhathi sakhuluma. Bakukhuluma. Esami isikhathi. Qalisa manje. Okay. Uba Nkiwane utholakale e-negative. Negative. Udokotela Sazi okusho ukuthi Nkiwane utholakala ukuthi yena akukho ubuhlobo ukhona ku-secret lenkosi yakhe. ubuhlobo unjani ngabantu abami? Ngoba ukuthi uba Nkiwane kasuli ubaba ka-secret kasuli ubaba lenkosi yakhe. Ubaba uNkulumo utholakale positive okusho ukuthi utholakale ubuhlobo obuqinileyo phakathi kwababa uNkulumo lo-secret lenkosi yakhe. Kube sokusithi uba umbambaniso uphume e-negative. Ukuthi umbambaniso awutholakalanga lutho ubuhlobo okutshengisa ukuthi ubaba uNkulumo lo umbambaniso bayazalana njalo futhi ukuthi ubaba uNkiwane nombambaniso bayazalana ubuhlobo abutholakalanga. Umbambaniso Abutholakalanga ubuhlobo khona. Malume umbambaniso usabuza. Uthe umbambaniso somdala malume. Ngiyaxolisa abadala. So uchaza ukuthi mana dokotela indaba lena. Ukuchaza ukuthi abantu laba ngabakamthani. Obani? Ongakuthi ilebhu yona ikuvezile sobathi ukuthi uNkulumo nguye ubaba wabantwana. Imfihlo, 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 imfihlo. Umuntu wangaphandle keni. Wayizathini? Umbambaniso
umbambaniso utholakale umhlobo ongekho phakathi kwakho laye naphakathi kwakho Nkiwane laye. Hayi mama lo la. Njengomholi Nasibani mele sesilo lami. Umbambaniso ke. Kayidinga baba kaMbambaniso. Yeke la la. ngiyazisisa ukuthi njengemholi ihlangane lesikhathi esinzima kakhulu. Kodwa kuqakathekile ukuthi lithole usizo ukuze kube lokuthula emholini. Bakhona abantu engakwanisa ukuthi ngirefile kiwe. Lokho into zesintu lokho. Lokho into zesintu hayi umuntu ungaxoxisa naye. Maybe umalo. Hayi. Mina hayi kulokho ngayikho. Iqiniso uma mesesilazi nami iqiniso singalazi. Mina ngathi yabona ngaphandle wena mawaqeda yami nomalume lo mfazi wakhe. Yiba uzawutshela ukuthi umbambaniso ubani uyise umbambaniso. Ulungile bakunkulunkulu. Umalume sehambile. Asephumile. Sephumile sini. Imfihlo, 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 Imfihlo. Lumhlaba unzima, lumhlaba ulukhuni, lumhlaba kanjani. Hey, ten coasters, ten feather with the gate or traffic it is to heaven coasters. Area! Sivala itama code is stable by jump feather with God spare. Olmama Molus Jehovah is on my CPM. Rapini! Colonel Simbi. Sivala coasters, ten feather with the gate. Tubona ko buyelalo abantwana labaso bakho basekhulile njengoba sasesikhulile ngidinga usizo lwakho. kufanele wena ubamukele nje abantu abakho kufanele wena umntana wakho secret akudle uyothapulujo lwemvelo kuye Man. No sithi ngiyothapulujo lwemvelo kuye. Uchaza ukuthi moyo otho njalo. Hey, ten coaster ten feather with the gate or traffic it is to heaven. Sifa, mighty guide. Hey, here. Sifa. Vanish. Mana mtu kaNkulunkulu. Should be done. Mana mtu kaNkulunkulu. Ngiyangikwenze lokho. Ichilo lelikhuluma ngalo. Umoya uthi ufanele wena umntwana lo akunathise amanzi. Ichilo lelikhuluma ngalo. Ihlazo. Repeat. Akukholo. Should be done. Ngotha kanjani eziko lomuntu engimzala. Kufanele akodise eziko lakhe lesintu. Lokho ngikwenze lokho. Umntwana uzakuthini? Umoya otho njalo. Wasankathi ezobaza thini? Baza ngamukela kanjani? Umntwana ungazi njengoyise. Ngangcono senza amanye amaqhinga hayi lokho ihlazo elikhulu kakhulu le. Ngiyakuvuma, ngiyakwazi. Uyalela umoya. Ngiyakwazi. Uyalela umoya. Ngiyakwazi. Rapini costerisha ten feather. Hepelishi shitupitali. Rapini with that costerisha. Celebration. Siva high ten costerisha ten feather with the gate. Ngiyakwazi futhi. Mphatha kanjani ngoba lo mntwana? Secret ngazi njengoyise. Into.
Into izawulimaza umndeni. MaSombuka uzothi umntwana uzambona nje. Ngimuyise. Yebo angimzali kodwa lokho lokwenza ngehlisa isithunzi emphakathini. Abantu bazathi kuthi makhulu uthi ngikwenze. Wangenza umuntu wangicisha inzalo wangenza. Hey, udomdala sekasigadule. Hey, ngicabanga ukuthi ngavela lokho enilandelela lo besilungu engikuthola ubuchana namhlanje. Ngaze ngikhohle indaba engize ngayo. Hayi kuphela kumnandi kuyafana. Delokhalo wami benguthaya. Ithotho. Hayi lokho buhloliwe nje abantu abafundayo esilungwini kumbe bathi yini naleyi. Yasikuthaya lokhanye lapho umfowenu. Nguye bekade ehlela nyasibona isicathulo sakhe nje lapho hambe khona. Yasibona isicathulo sakhe. Hayi bhuti. Sekasigadule. Indaba engize ngayo ngoba lisakhumbula ukuthi labafana laba lo mza wakhe umfana kaBhobhojani loqolo lensimbi. Kwakugcina ukuthi akufanele ukuthi elonkulumo. Yebo. Kuyemtholampilo kuyokhangela kwesihlolisiswa amagazi ukuthi laba bantwana bengabe bekusiphi isimo ngabakabani. Impumela ibuyile. Iphumile impumela. Indlela echaza ngayo akuseyiyo lade silindele. Akuseyiyo lade sikhangelele lami nje ngilapha ngididekile mangele. Mangele kakhulu. Impumela ithini? Impumela bhuti hayi inzima kakhulu. Bhuti impumela iphume isichaza ukuthi labantwana ababili laba bakuqala ngabakhe lo mfana lo uNkulumo. Lokho dokucina lo okunguye lo umpambaniso akusuyo wakhe. Akasuyo kaNkiwane, akasuyo kaNkulumo. Ongakuthi asikwazi ukuthi ngokabani. Sekankathazo. Bhuti uyabona umfana kaBhobhojani lo akavume yena ukuthi uthethe ibele lendlela walifaka ekhaya la. Ungakho impumelelo isiphuma sokuvela lokunye esivele singakwazi. Ade singakulindelanga. Ade singakulindelanga. Mina ngase ngithembile ngavuma ukuthi ngoba nje lo mfana engumza wakhe lo abantwana ngabe gumeni phela singumdeni sindawonye. Labantwana loba bezele emdenini ungasiyo omunye umuntu obuye ngale kodwa mase kuvela ukuthi lo omunye umntwana akusewakhe futhi uNkiwane akusewakhe futhi uNkulumo. Hayi kutsho khona umbuzo engilawo umntaka baba ukuthi ungani umfana kaBhobhojani engathathi ibile lendlela ke lo makoti lo ambisele kubonkayi kulokuthi agcwalise amavezi andlebe la ekhaya. Hayi phela kunzima bhuti makunje kunzima kakhulu. Ngoba isitsho loba ngithi isintu sithi thina sakithe eMandebeleni bathi induku enhle iganulwa lezi izweni. Umfana wahamba wayenkayi wabe seyigamulile induku enhle sathi umfana yabona manje igamulile induku enhle. Siphinde sithi ukhulu olungazwayo kaluthezwa watheza ukhulu olungaziwayo kabuyele umakoti lo kabuyele kibo kahambe ngabe inkukhu. Kube sikhuluma kuyinkukhu ungasomuntu bathi inkukhu inqunye umlomo kube sathi umfana inkukhu ayinqunye umlomo manje ngumuntu siyakuthini baba uqinisile yahamba umakoti lo hambe. Hayi umfana lapha wehlulekile abangakubo uMaSombuka kabazalanga babola amathumbu lathi umakoti lapha simtholanga. Lesana esitsho loba ngithi mhlawumbe lokho kwakuthiwa kwenziwa le emakhalangeni kumbe kithi eMandebeleni emuva lekudala kwakusenziwa ngokhokho labomkhulu ukuthi uyise womfana uqale mhlawumbe athi umakoti kancane ungena la mhlawumbe abonisise kahle ukuthi ngabe engweqiniso mhlawumbe akukho okunye pheceleze okuthile kwakusiza ngoba kube kuthi kunje so esikhalangeni phela mdaka baba esikhalangeni. Kanti wake wakuzwa ukuthi yena umakoti lo umuzwa wakhe wavalwa ngehlahla baphila bonke du manje mayiqhuthu uzaqhutshesiwephi
kungakho lokho ebhensela khona lapho uyakwazi ukuthi loba singathi simbuyisele emuva kakho lapho uzatshone khona uzabuyele kuphi kodwa mina elami ilizwi elisalayo ukuthi Nkiwane akabuyele kibo lo mntwana pensile lo ngeke ezesuke khona phana ekhaya qolele insimbi laphana walitheza sizwe lokho phela kwehla kamnandi phela kwehla ngomthambo kathi ukuthethephi bhuti umfana lo la uligwala ukhanya usukela wathinto ezimnandi kanje kumbe vele kukhona okunye khipha phela bhuti okunye lami ngihambe ngiphethe enkodini athi nasingama retired ufana mungaphika ngathi masu sitsho njalo zangixoxa mbaleke ngingaphiki ngani hayi ngiyabonga mtaka baba ngiyabonga hayi kuzwakele bhuti lambe ngithi ngize ngidlulisele khona lokho kakhulu la uzukwazi hayi lisemini faka phela lokho kunye esikhwameni hawu faka lokho kunye esikhwameni hawu Nkiwane hayi bonga mina lamzathu ukuthi ngithi haqa ngendlela amadola asavuma hayi lungile bhuti omdala Koko. Yebo, ngena. Sawubona. Yebo, kodwa nje. Hayi siyaphila njani? Hayi, ukozigcina. Hayi siyaphila njani? Akula nje. Dali kodwa. Baba kaSecret. Baba ka. Kanjani ekhaya? Hayi. Kunzima. Bazithi. Baqinisile abadala mabethu ukufa kudla kuvuka kuyisitazi. Ungathi singumndeni. Kaloku uthatha ndawo zonke. Shuwa singumndeni sikuzele yenze iminyama kakhulu. Ngeze ubuhlungu lezo. Sidinga umthandazo. Hayi kakhulu. Hayi akulahlupho. Hey, seliyamfihla ke ngokuthula umama abantu. Awu. Kodwa siyakuthini inkosi ithethe. Hayi shuwa makodwa ngisho. Unolibe lihleli lapha imbizi into. Alright. Thina asizozijayelanga izitulo zendezi zesikhiwa. Hayi ngingasidalela. Sesijayele zethu zezigodi. Konke kuhamba kahle. Wakhanya ukuba bakho matshintsha ukwenza. Khululeka nobantu konke kuqondile kulanto wrong. Hayi mngani wami. Vele senjalo ukubona nje. Yazi lezi insuku awusinguyo sibili usiphethe ngimaziyo wena. Uhamba njani? Abantu mchila ngathi yonke into right. Nyana ngibhizi ngemsebenzi. Yazi even masokuyi break uyasala nje eklasini isikhathi sokuthi sidlale. Yazi mina ngingumngani wakho. Unjele xa ulento ekuhluphayo nje unjele njengomngani wakho. Ngoba wena even ngendlela osuyenza ngayo sibili eklasini. Hayi sikho lo. Phela wena eklasini ubungumuntu lana sothi nxa kuthiwa leseni hayi vele usukume lapha uhlume shewu ukuthi lokhu yimi sibili. This day sohamba njani? Ngichasisile nje nabantu ufuna ngize ngithini ukuze ukhanye ukuthi lokho engikhuluma iqiniso. Umngani wami right akulanto engafiselayo. Hayi kukhona omfihlela khona wena. Phela wena la nxa udweba vele lezi insuku awusadwebi kahle. Even indlela vele oyenza ngayo nje hayi. Akusabukeki mngani. Nabantu ngithe yonke into right. Yazi ninga awukho nje into engifihlelayo la uyakwenza ukuthi ungumngani wami futhi ngiyakuthanda. Mangabe kukhona ongaphathi kahle angeke kunjayise ukuthi ngikutshele kokathi siyonke into right akukho. Hayi ungasenani mngani wami. Akule mpondo akufihle emgodleni. Kodwa mina ngizohlala ngingumngani wakho. Nxa ungaba lento errong sibili hayi unjele mngani wami ngoba ngiyabona ukuthi ukhathazekile sibili. Ngizahlala mina ngingumngani wakho. Ngiyakuzwa nabantu kodwa makathi sakulanto ngiphethe kahle konke ku right.
Kanti lina likapha. Ihlala endlini athi. Lo uthi ngane emasports kwabanye abantwana. Siyaxolisa mangade saqedisa. Lenzani mana sisaqedisa ukubhala lapha. Asethembele izinto zesikolo la. Afuna abantwana abadlalayo lizabe seliphuma lingela lutho. Sokuma wona join abanye ngale emasports. Secret. Ngicela ngapha kulo munye ekhaya. Uma mntana sokuma. Ubaba. Sokuma secret. Sokuma. Uzawuchazela uba uhamba njani. Kodwa sengisekhaya. Uhamba layo uba ekhaya. Ungakhathazeki uzakutshela konke. Hayi nanga umntwana baba Nkiwane. Hayi, inkosi lesise makhulu. Kanje lithele ngomabani sibonga. Umankatha. 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 Awumankatha. Hayi umankatha. Hayi selizahamba kahle bani. Hayi siyabonga. Hayi uzahamba kahle lo baba siphuma. Asambu ngithu akukho kubasambu. Uyakwazi ukuthi impalisi ngibe le visitor namhlanje. Ubaba lo uthi ngubaba ka Secret. Alright. Ngoke wakuvakatshela namhlanje. Ufikile la esikole athena uzocela umntwana. Kodwa ke ukhanya ukuthi awuhambi kahle lapha ekhaya. Uthena umama ka Secret uthone. Indawo ezikuhlungu Ngazi ngaba buhlungu. Manje ngilibele khona ukuthi imbuzo ukuthi kanti uphethwe yini. Ukuthi samibuzanga ukuthi bedlula. Ansabuzanga. Ngilibele. Uyazi ukuzwa into enjalo. Wesumntwana lo lezi insuku engathi umntwana ongathi uyaphula engathi uhlukumezekile. Mase ehlelwa yife linje limnyama kangaka. Engqobe kuvele kumhlonile kanti kuyini? Kodwa ke futhi okubuye kwangipha umbuzo ngihambe ngambiza ngale. Bese classini lo munye umngane wakhe lwana ahlale kahle. Ngithe ngimtshela ukuthi ubaba uyamdinga. Wakhanya ngani uyachochobala. Wethukile sibili. Noma sekufike lapho uyise sehamba laye hayi ube ngasuye mama Secret. Kanti khona ezelando nguyise unina echonile. Kanti bengalandwa bani? Uyise uchonelo. Uyise ulamandla ukuthi abuye ezolanda umntwana kumbe ulandwa ngabanye izihlobo khona lapha efamily. Ngoba yenza njalo ungaba kwazi. Ngisele lami ngasakwazi ukuthi kanti manje ngithini ngizakhuluma lo baba. Hayi mankatha kunzima. Ngiyakutshela kunzima. Hayi ngikaze ngibone mina lo. Angikaze ngikubone lokho sisebenze khona lapha abantu bengabantwana bachiwa ngabazali. Kodwa basebenza ukuthi kathi manje ngithini? Kaze kwenza kahle. Akukazi. Sasambe sekudla. Into zomhlaba lezi zinzima hayi asipheli. Kodwa ke hayi soyicela ivuthiyo. Sizayifakela leyo le. Aninzi. Kodwa ichochobele umntwana lwa. Ichochobele. Hayi. Umfakelele lwami lelo ngapha. Imfihlo. Baba, yikho khona lokho wodwa lingcelele khona esikole. Asambe Secret mntana. Baba, kungabe kukhona yini okunye lingcelele khona esikole? Sona mntana. Sukhulile mntana nami. Uyakwazi ekhaya mina lo mama asibone ngasolile. Sele kugijinyiswana. Okuzenza ukuthi mina ngiyamukele njengomntana ngizomela ungothisa iziko lakho mntana.
Ngilethise baba, ngilethise ukuthi Ngeke ngilimali, ngeke ngilimali. When? Awungizwa. Hey. Pula. Unakwenza kubani? Imfihlo